Mina ngizalelwa eThokoza, ngikhulela eThokoza. Kuke kwaliwe eThokoza. So we had ukuthi sisuke eThokoza siye eBronghorstspruit. Sahlala khona eBronghorstspruit, I think something like 3 to 4 years. Oh mina ngibuye ekhaya ukuthi umama mbokumuntu strict kakhulu. Abeka strict uMagriza. Umuntu oshaya uMagriza mbe kuya strict ngalendlela ukuthi kulesa strata sambe bakuthusa ngayo mawuganga. Athi sombiza umama kaThandi, that's my sister. Osombiza umama kaZodwa umntwana vela align. Yeah, so bekulo beyangahleki uMagriza. Beyashaya lo umuntu loya. Yabona isibongo sakho naSikhosana bekathanda ukuthi yena uNaSikhosana umthetho onzima. Senje yabe induku bihlelise emanzini. Yakadla lila gogo. Yathi mina uNaSikhosana umthetho onzima. Ngizokubetha yo mina. Yabona ukuthi yami icala bacinisile ukuthi livula ingubo lingene. Yeah. Athi ngahlekiswa yenye out yathi mangithi icala livule ingubo lingene wathi imali ngangena ngizolidabula yo lingene engubeni yami. So ngelinye shuthi khaba umngani wami yazi indlu enjani. Yindlu bese emuva kunemikhukhu. Emva kwale mikhukhu kune fence, ne? Bese kuba umunye umuzi eback opposite. So mara indlu yakhaba umngani wami ibheke kuphi? Ku Main Street, estradeni la kudlula khona imoto. So kunomuntu ukuthi lo muntu lo uhlala bamba inkunzi lapha kulesa strata. Maka baleka angene ekhabo aphelele emva kwemikhukhu because bekungana fence kahle. So makusesenjalo ke i-timer balibamba inkunzi le time. Mama libamba inkunzi libuye the next morning. Shuthi ngiyabona bathi mabalibamba inkunzi babona la uthi ngena khabo. So libuye the next morning de man. Ngibanjwe inkunzi la ndo umuntu wakhona uphelele la ekhaya. Athu anti no ufike kahle wena amane kahle uNkulunkulu ukuthumele. Yabona nombali bayayibamba inkunzi. Hawu. So manje mina Khotmani ngifelane lana ke. Ngifela ukuthi uma kahamba ngoba there were times beka kuma social worker yangithola. Akhuluma ngale case le yokuthi ngifaka uanti endlini ngisaphathekanga kahle. Yawazi ama social worker ansho mina njenge accuse yami ngizwe ebuhlungu umngani wami phela mele la yakhona ngenaye khona yabo. So yazinye izinto bekunokuthi zenzekale ngikhona lapha ya ngithola ukhala kimi. So inkinga nawo anti bese ngasangizwisisi kwami. So then kufike lo muntu athi no kufika lo muntu obanje inkunzi uanti uthi no wena ufike kahle ngoba abafana lo mfana wala ekhaya uyayibamba inkunzi akadlali futhi nje mangahlangana nawe uyaqeda athi nomngani wakho umfishane uminyamanyana nje athi hayi ke lo uzima kakhulu athi mangayi mina advice engakunika yona ukuthi yobabophisa ngoba hey mabayeka kubona labantu ngeke uphile wena bayabulala la usho kanje hayi futhi lo muntu ayepolice station yabo makafile epolice station abophise makabophisa amaphoyisa sifuna ngasithuli something like 4 months. I think mina Khotmani ukuboshwa kwami ukuboshwa kwethu it was God's plan. Yeah, it was God's plan. Manje masolala ye aziboshwa ansho phela thina siyacala ukuboshwa masingena ziyasibuza lezi zinto manje bafethu niboshelweni yabo sithi thina bathi ay common robbery yabona nesibhamu esingekho emthethweni. Hayi bafethu niyenzile le nto asiyenza bathi ayazi bafethu wenzani ningasithathi state lawyer ngoba state lawyer sonifake enkingeni phela state lawyer umntana egovernment kusho zona la sesela epolice station kanti ziyasicisha lezi ngathi zibonile ukuthi lezi ziyazibhazela ziyaqala ukuboshwa sithi ningavumi state lawyer. Okay hayi nomngani wami sihamba nomcondo ukuthini sesimamelele ziya manje. Hayi sizivuma state masifika sivela lapha ya first appearance bathi hayi
madoda ifuna lawyer. I think that day la magistrate bekazosiyeka singaboshwa. Mara because I still say uboshwa kwami it was God's plan. We had ukuthi siboshwe. Yabo? Masifika lapha sehale. Asibuze futhi lezi prostitute ne. Asibuze athi singasanifuni sithi sizozikhulumela. Ayi le magistrate isibheke kabi man. Uyakhuluma ngalele yazi ke bane language yabo ke according to the section of what yangithola. Hayi labantu bathi bazozikhulumela la. Thina nisho sesicama ukuthi vele sekuyilanga lokuzikhulumela. Sesiphakamisa izandla sifuna ukukhuluma icala. Magistrate athe yeke into engizoyikhuluma nalabantu. Batshele behlisa izandla, behlisa izandla zabo behle bayamgodini. Manje silela ukukhuluma yabona ukuthi hayi man ayisho nithe sila sizokhuluma bathe phansi. Sesiyaphansi semgodini manje. Sesifaka kwelinye isele shuthi maboceda ukati labe sifike nabo maso attendile mangabe they find you guilty or back remind bakufaka kulelinye isele shuthi uyahamba ke mophuma lapho yabona uyakuphi Bosberg suthi manje athini magistrate athi remind to Bosberg asinike date masifike eBosberg le ndawo ukuthi mani ngathi ungena komunye umhlaba man. So masingena kanje oyiwani wethu kumele alale embhedeni oyiwani akana space and mina ngithi no sogidla sonke nontwana ngithi asogidla sonke ngoba umngani wami iyale lo Stina ithi ayenzwa leyo nto la bazonishaya ekseni awu basishayelana ngoba silele sonke akunandawo athi hayi sizomemeza sibacele umcami isponge hayi memeze fade isponge yabona bakhiphe mina ngoba yimi benganandawo oba sikhiphe C2 leyo landa ingubo mina ngiyolanda isponge nengubo asifake kwenye indawo nje ineziponje eziningi nengubo la ngicove ezi2 nesponge nale icove imgano wamathatha ezi2 nesponge singene. So kunenye yaseKasilam lapha yana esitholayo bayibiza ukuthi uMazambane igama layo iboshweni empintsha iyamemeza lapha ithi hayi Estina abafundisi labo nyabasi abafundisi labo ithi le madoda kanjini ngabafundisi vese ayishezwa sinika uJesu singabafundisi somlusi almost like an hour sisikhulumile lo muntu khana amemezo munye athendo tabeka labantu efonini shuthi kune plug lapha yabo le plug leli bakhiphe yabona intambo ze plug ngaphakathi bakhipha ne plug sokusela ipipe lo muntu makakhuluma lapha kulela plug uyayizwa ivoice yakhe it's kuthi uthi yabo uJustina beka abafundisi efonini sekazwile ukuthi abafundisi yangithola le yamemeza hayi asibeke efonini sesiyabuzwa yena nanibuyapi ni sibuye thokoza kuphi nendawo hayi Everest Justina eyabagcwali labo babe niphendula khona efonini lapho silapha efonini sesidinga sekasibizile uStina esondelana efonini madoda so wenza njani nibeka indlebe lethu makakhuluma nje iyaphuma ivoice yamuzwa bese phendula mina yabo naye bekathola ichance yokuphendula yabo so le ndoda le iyasazi uMazambane sesibize ngamagama yabona ungibiza ngegama lami lasebholeni mina wathi Mbilo yabona so simenyezwe ke sikhulume emafonini siyakhulunyiswa emafonini ke manje yabona siphendule lokho abasibuza kona uStina umamele ke yabona asicoce ke silali yabo so bekuze ngibe eselini lethu bekuthanda ukuthi amajiteze ke siwashumayeze mawenza nentwananyana ekhaladi bengithanda ukuyipha ukudla kwami yabo ngithi ayamani bamba yabo bese uhlanja benginokuphuza amanzi because manje ngingakudla manje bekungangiphathi kahle maka nje I could not eat ukudla kwalapha bekunzima ukudla kwalapha yabo so benginakupha lentwana igawulo ithi my hope ayikho I hope ukuthi ayikho into oyifuna back so benga understand ukuthi uthini makushiwo kanjalo yabo ngithi manje ligawula yithi into engifunayo yabona ilithathe ke igawulo lentwana ingabi nenkingi
until uStina ngiexplainela kuStina tema ndoda lento leyayenzwa la yabo mawusuka wenza into ekanje usuka kube ngathi wena uyamshela lo muntu bengazi yabo everything eyenzekala lapha ine meaning behind yangithola noma umuntu angandlula phambi kwakho yabona andlula ajika bhekele that thing ine meaning konto enzakala yabo ine meaning nokuthi ngize ngashaywa mina ngingazi ukuthi shuthi masiyophaka lapha ya angisho sidla ekseni sizodla mase basivalele so sekunike umngani wami ukuthambeni isikhaftina saminyeza so mina kuhanjwa ngeline so mina ngena ngidabulapha shuthi nginqamula kanje ngiyakumngani wami angihambi ngeline ngiyolanda isikhaftina ngibheka ukuthi lapha ngidamani wakwamele ngizohamba ngeline nangumuntu umsalapha athi ngivele ngidabulaphe la kanti angazi ukuthi mina mangenza kanjalo bathi uyaphakama uzukuthatha umthetho ngenza kanjalo so mangifika ngithi mina ngiyakulo mngani wami abantu sebachiftile babalekile bonke babuyele emuva ngithatha isikhaftina eyilezi iprison order yalingishaya ngokwala uthi ngincamula itshele lakhe awu sengishawa ngepipe khona lapho yabona yangunderstand manje sengibhentshiwe kabuhlungana hawu so sengibuzi out yami kuStina endoda ngishawelana athi hayi alinqanyula utshele mawuncamula utshele uthatha umthetho awu kumnyama phela ubusweni bekawukazi mina sengishayiwe manje sengidla umdoko kabuhlungu ngiyapeyinelwa ngapha ngiyababelwa mele ngigawule iyabe sithebe sesiphakela iafternoon uyafake ikhabishi yakhona yini ingulube yini papa la khona ngelinye mani I heard ngalesa sikhathi silapha ukuthi kwaba nempi concerning ama 26 nama big 5 and bebangasabaphakeli bame ngaphandle babaphakela from emaselini thina ngisho besingale ema-sectionini ema-single cellini besingekho ema-sectionini besikuma single cells so into yenzakala ngale ema-sectionini besiyizwa ngokuthi siyizwe yazi ngejele indaba ehlala yabo ayiwazi ukuthi ihlale phansi but into engayibona ngapha zange kwasuka ifight but ngeke ngazama ke Bossback ngiyocela ukuthi bangiphe these boys who are in trial yabona especially bona laba ngale kuma single cell because I believe that there's still hope maba sese ku trial yantona I'm not saying ukuthi ngizobakhipha yabo but preaching and giving them knowledge yangithola nokubafundisa kancane with God I believe ukuthi they will be renewed bacabanga impilo bacabange ngenye indlela empilweni yabo so I was denied zange banginike le opportunity. They said I should write a letter iye ku chaplain ngazama ukuthola ama number wakhe zange ngifona ngaze ngabeka phansi so I said maybe asaka sifika isikhathi sokuthi ngihambe ngiyoshumayeza labantu lapha yabo but the day I get an opportunity I'm surely do what uNkulunkulu into angibizele wona ukuthi ngiyenze yabo ngoba bekungasingamandla ami bengasamandla ethu nomngane wami okwamandla kaNkulunkulu I believe so. Life lesson engiyifundile lapha yana ukuthi you see what you believe in, believe it and stand for it yabo unga believe into ungabaza if uyangabaza ungayenzi. Consistent is the main thing. If you believe in something, believe it and be consistent yabo because I believe ukuthi mangabe besingamkholelwa kangaka lo uNkulunkulu besofika esikhohlwe lapha ukuthi ukhona o besofike sithi makumele sisho ukuthi makathi uStina niphetheni sisaba ukusho ukuthi siphethe uJesu kodwa zange sasaba ngoba sasikholelwa leyanto angithola neconsistency sasinabe babona labantu labayi lento le shuthi bayekholelwe ndikhona because we never stopped praying. There was no day
la azange ke sithandaze khona. If mangaba sithandazanga kusho ukuthi sicale late, hayi ukuthi if kushuthi kube nje nalesikhashanyana la sicale khona late, but there was no day la ukuthi asithandaze. Into engingayibona lapha le ndawo yapoka leya, yapoka nje yabo, because khona la sike sakhuluma khona singafuni ukulala bacisha main switch kwaba mnyama, couldn't even see my hand. So lo babunyama lo buyamane you could feel ukuthi manje ngathi sekuvela izinto khona la, yabona. Angazi ngayi-explaina ngithini le nto le, but if umuntu ukuthi ukwabona uma uhamba ne-scary place ngathi kuphakama inywele, so lapha kuba nentonyana enjalo akusindawo ukuthi manje ungathi iyaphola, yabona. From time to time kuba bekunalento le, angazi noma umngani wami bekayizwa na, but ngamuzwa nganathi uyakhuluma. Benginokuzwa ngathi khona umuntu ohambayo la, yabona, umuntu ongathi uhamba ngathi ubheka la phakathi kwamasela, kocho. But there was a time ngathi ngezwe ukuthi makathi ngiyambona ukuthi uyasondela, mangiphakama ngithi ngiyobheka leza nyawo zisakhala, yabo. So that's why I say la ndawo yapoka le. Mina Khotmani, I could not let it go la memories lawa, and bengakwazi ukukhohlwa into engako uNkulunkulu angenzele yona, because people most to go to prison babuya nezitori ezibhlungu, ngiyangithola. Abanye they were victimized, ngiyangithola intonyana ezinye babuya nezitori ezibhlungu abantu, but thina ukuya kwethu lapha ya bokuchintsha impilo zabantu. So I can't forget such a thing. Angikwazi ukuyikhohlwa. Abanye abantu bathi mangisicoca le story kuba basikhola, bathi angeke nzenze into enjalo. Etshele noma ungaba umfundisi bayakuhlupha. At least today nginayo into engimaphezulu noma kunzima ukuthi uNkulunkulu ngikubonile ungisindise etshele, ngibonile usindisa abantu 2 mina etshele. So I believe ukuthi uzongidlulisa kulesi. Angakusho ukuthi yazi we should not give up on people, no matter how bad it is. Ngiyazi khona umuntu omunye umuzwa zathi lo wesa angeka lunga. At the end of the day ayikho idustbin umuntu, yabona. If we easily give up on people, as must give up umuntu singasamsizi, singekho umuntu omnakayo, lo muntu lo awumniki hope man, ngiyangithola. Yeah, no nokujudge umuntu most of the time. Ubuye tshele wena, ngiyangithola, isibantiti, such words. I think abantu mababuye ejele asibaphele lento le ya support, ngiyangithola, because I believe it's a correctional service, ngiyangithola. Abanye mina nginokubelieve ukuthi babuye end up ababuyela ku crime because of the community, the way thina sibajaja ngakho, ngiyangithola, because rejection, ngiyangithola, agcine sekabona kahle umuntu ukuthi what's the use, ngcono am accepted ngaphakathi ukudlula ngaphandle, yabo.